أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufu kao siku wazima, ili huja rihadisi juma masala ikao ngatoke yao juma masala ikao yukaya hawinji haina wangu wo uyaeleza he maslaha ya hao ama siwanisa ke hamwe hatunduka rejirike karibu ni maraya surtout ndu wakazi wajiunda harumwe diaspora hatu siwanisa haina rambao sharikane zenye shahidi pia rejo hizo rambao kanga siarma namna ya utaha ribadili maktaba ikao yohulu karilo niyo si wana wakomo rejiunda harumwe diaspora mala asafi shadid kastukiruzia katungu henda noendelea awonge riono afdal waliho baadhi ya masala ikao yanjia nga suala ikao nga lizunguliao riono afdal rijebanu mjeru nese wadih wahle suala ilo hautoa balbala hautoa harara hautoa katakanta hautoa fikirambi harma wakati ikao wakomuru wenshi zilera zamba uzinu wajiunda harma nchi ya Faransa wahisa ngwa tartibishao wahisa ngwa tsahao namna ya huenda masiwani ndio wabitize vakansi za hao wa mashughuli ndio mzima shughuli wa hazo ndio fanyiza hazi za hao wanza wende vakansi bahi wanza almuradi wakati huu wa kumuri wa sawa jitayarisha hena mrungu soma siwani. Ça veut dire que wakati wa ujarjaru do abotena recréer polémique, recréer spéculation zito fondé, recréer ngongo ikao gazuru do abozite harara wala wakumuri ikao wajipanga wasoma siwani eteinu awenda wafanya zikharaja za hapo. Jula leo inu ikazengo za saa 12 baadati la muhati kwa sa message zinji sofi ati kwa sa message zinji sofi za wanzani wangu za wanuncho wajua za almuradi de messager mwema bangwe ya WhatsApp ne Facebook hamaze group mbali na mbali ngaribu audio izunguliao samahani ngabo audio izunguliao ya ukana haina mwanamkomori ujuenda aeroport mwanzo pashie katina pièce d'identité ya shikomori katubuliwa ya pashia taka yani yitia mharbati na tashauri garjwa kasi wa komori mbano titi yeuri danganya mba polemiki yotujo danganya ondupia ni paro komori nwabeka izondrabo fuma izondrabo ngabo mikonti sharia aboranzi hali kwa aeroport haina aeroport ya dunia ikomunikewa na isho sharia universelle ani sharia sha dunia sharia sha komori haina mwana wanzo komori ngawena passport yaho ya shizungu ye rouge bordeaux madidi kuhamba wanzo wende komori huwasuli harme comptoir ngopashio watina hata mbata ngojozisiwa pièce d'identité yaho ikarme comptoir waonu ya ukana ngawena passport ya shimanga ngwelo komori hurenge billet aller simple hurenge billet aller simple ngawena passport juste ya shifaransa
ngojo uzisiwa ekarti ya shikomori. Ikakuja to ekarti ya shikomori yabo kuna upashia zabari yodeka ya handani arju yeleza. Ikai ya bili ngawe na pasipori ya shimanga, ngawe na billet ya aller retour shiando, ngawe na pasipori ya shimanga, ngawe na billet ya aller retour, ika e visa yaho hawe séjour yaho ya huenda Komori ya uka Komori ishili ya mwezi na nsukume na nsano 45 jours ngojo uzisiwa piesi ya shikomori ngamrejezo. Ikai ya handani ujo uzisiwa piesi ya shikomori, piesi d'identité ya shikomori, ikanga una pasipori ya shimanga ya shizungu ya rouge bordeaux, nga una billet ya aller simple ngojo uzisiwa piesi ya identité ya Komori. Ikanga una pasiporo ya shimanga, nga una billet aller retour, ye billet ila idepase nti huimengo mine na nsano ngojo uzisiwa pièce d'identité ya shikomori. Yararu ikanga una pasiporo ya shizungu, ye billet yaho keijashili ya nti ane séjour yaho nga una billet aller retour et séjour keijashili ya nti huimengo mine na nsano ngojo buliwa upashie wendi wafanye séjour yaho Komori wakati yo ngojo huzisa e visa ikakuja presenter carte d'identité usiku ujoka uroha sidoka ngonjio usiku ujoka hanza uroha. Yekai ya handani ikanga ona billet aller simple ngwendo Komori kuja presenter e carte d'identité yaho ya shikomori ngojo zilwa kuna upashia. Pourquoi? Parce que si wa Komori si utohitswani hangu ya ukana wakanga mjuo wewe bo Mendoza, wewe bo Benusuf, wewe bo Swasuman, mimi ngamjukanyi wa Komori sha eshonesa wo Komori wahanyu usoni mwe comptoir, usoni mo wandu wahubulia upashie, usoni mwe ma agent d'escale hawa mweze comptoir za Ethiopian Airlines kawana tsuwa Komori na baisha uwa Komori sha eshonesa ukawe mkomori ni carte d'identité ya haho ka notable, ka mbaba, ka ministre, ka tijindovi sheesh jouonesa e compagnie aérienne ukana uwe mkomori ni carte d'identité ya haho ikakuja ipresente kazamharuma hata rongwa shikomori hata bali ya dzina la shikomori hata sheyabo weti mkomori aux yeux de la loi. Ngamzambo babansi wa Komori sina ujiro wahwelewa nabo si ujirenda wa starabu, surtout wa Komori lo harme diaspora ya Faransa si ujirenda wa starabu haku ye ma agent d'escale wa Ethiopian Airlines wajua wakalinu dzina la Komori lo harme passport ya Faransa waona ukazinsura za wajua ishia ukangorongo shikomori sha aux yeux de la loi eshonesa ka wem Komori e pièce d'identité yaho ikahuwaonesa da igada hiladi unisa uka wowe we mkomori ikale ngwanzo mkomori yaona passport ya Faransa yabo weti mkomori ito mpaka huwaonesa kabanu ngamine par identité ya shikomori yabo ngawana double nationalité kwa jobu ya uvire sans aucun problème kwa na huzia kwa na hutabisha sha ikakuja présenter e pièce d'identité ya shikomori hurenge bia ale simple yabo kasuri yako kwa na hubulia uvire hauka ngodo harmanti ito ya haho ne shari ya shiwambia ukana ekamnu ngodo harmanti ito ya hahe nganje ya renge bia ya aller retour ya rudi babo ya kena visa gabonti sawa ne Komor ye visa mdu renga sur place shanga huzia au hauka kurenge bia ya aller simple yodi handani e ya kado avili we Mfaransa haukana e passeport wa ipresente
usoni mwe comptoir usoni même agent d'escale wa Ethiopian Airlines représente passeport ya Faransa rouge bordeaux yanzi wa République française ya wo aux yeux de la loi weti mkomori hauka waone sa passeport ya Faransa kama na mdo homa binali kama na mshangama kama na tijidovi kajau mais aux yeux de la loi usoni mwao huwaone sa passeport ya Faransa yabo we Faransa weti mkomori ngaona billet aller-retour il y a moins de 45 jours et ce jour là baishe kuja présenter la pièce d'identité wajo kubulia ubire quand on a billet aller-retour il y a moins de 45 jours il y a visa ngojo da werenge sur place et quand on roho uilive hawo ndo afanye carte sur place waonese ubire et quand il y a 45 jours gawena billet aller-retour ishilia et ce jour yao ishilia 45 jours moroni yabo lazima upresente et pièce d'identité ya shikomori yionesewe kana we mkomori ngondo harumansi yao ngojo jua ce jour ngojo bakisha hata wakati ujoka uhanza au wakati ye billet ya retour ya hamba kana ngojo reje tujua kana ngamjele zondo ngamjo nani haureje harume polemiki harume audio izungulia usiku wa jana ijokai jisa engemdi afanya audio ya itia harume group ya Jomani Lambude woyaona hizo ya jiransenye usoni mema autorité ya pare ambassade ya jiransenye ikeka japara ambassade shaya tahemru ikaungujua kanange karibu nezo ndogo zinu ya muzisi hauka ofanya helila ya harima periode ya manda inu ya mungu dati ngujoke e communauté tu siwa zero ngodo ati tuti polémique harima communauté watemsa jaja marbati halafodo ba serikali kabati hata serikali daula kwa tujua hata kwa intervene kwa hata za jirijana ruasi kwa tsata mbandugo et d'ailleurs wa komorofanya waziri ruasi je me joins à eux on est ça ya kana bana kwa tsogoji compliqué shabani nu loi ilo banu ranzi hale. Et que ce jour-là, au Chili, à 45 jours, Koutsina, ngawena bien aller simple, ngozi sur pièce d'identité, quand on a menti, ya. Et quand on est passeport ya Shikomori, ben, je vous aller simple, Koutsina hajanao. Parce que on doit menti, ya. Et quand on présente le passeport ya Shikomori, ya. Wamba, qu'on a ouzis, ils s'en foutent. Gawus, ala la ouzis, yovani na jimasai, yaukana, et que carte d'identité, hangu, il périme. Je peux partir avec. Selon la loi, ngojujua uka ngondo harumenti ya haho. E sharia ngashihuruhusuo hauka ngwendo harumenti ya haho. Wana hate passeport. E kama ujao bakisha Faransa, par exemple, e passeport yako ibiri. Gawanduka ukwanza warenge riski, uhenda wa demande passeport provisoire, wapashi. Shay aglabe kama ngondo harumenti ya haho, baishe passeport ibiri. Kongo darmanti yao hulado banifanyi wao hulado bani renouveler wao ya bongo ko bloquer harmanti itu ya warende e sharia kasha waruhusu tuchoone sakana voilà par president yangu tsaino ngamodo harmanti yao shado harmanti yao de destination finale shamale mroji na kena ukiri awonge na tafadhali abonge na tafadhali sio komori jiunda harmanti rieleo ya ukana haina kaijohunda mndu mzima ritutu hanti ya ukana hoyi wa komori pia wajoka upashia mungu wa makonserne eka mndu hendo aeroport hende hazilwa na mtunde mjue esha tongeza ya zilwa hindi ngena problem hindi hata ya tongeza ya zilwa esha tongeza ya zilwa ho aeroport hindi shambu kutoda aeroport hende hazilwa ambako kuna upashia balai hundi ya kana passport yahe ngio na moins de 6 mois par exemple ngio na moins de 6 mois ne sharesha beki passport yao ngio moins de 6 mois kuna uja upashia
hende hazila humono haya mazerezo sosio hela mrulo na pasporo ya mwandos ya kana wambaye kai yahe kana weleza kesha tongeza na zilo asha tongeze mrumsha haweme ya mjomba ya zilo ya kayahe ikajawika shangujo anglobe pia ya teondo harubati na tashawishi na ndongo ikao kazi chudunga hatanzia amande za jiro usiku wa jana timwambia na kana hizo zo ufanyishia Charles de Gaulle hizo zofanyishiha Charles de Gaulle Desembre ya juzi ili anakauhenda harma ye election za 2024 ye kaiyo ijipresente Charles de Gaulle mria kaupashia hauzisiwa akedafanya 2 mois ngamfikiri manake na harma zai hende hauzisiwa yakana ngianzao pièce d'identité ya shikomori. Parce que effectivement, on doit faire 2 mois, il y a bien aller-retour, shabaka problème parce que yani sharia kashuru husu wende harmanti itsoya haho watina ukan ani et ce jour ishidie 45 jours. Hauzisiwa ka esinga una president ya Shikomori, hamangami na shanja ibadi ambakabo kunogo upashia. Oka ishida za 45 jours. Heureusement hakaupashia daine mana ahe mhu yunda ke mana ahe raha kajaroha udahoni woka wala mara Gusenville mana yunda karaha kajaroha udahoni yembaba hewa ya henda hakarmo wa handani wakafanya ya enregistrement shahure wakati hapare mana emana hakaureje yendia Gusenville na Charles de Gaulle c'est pas loin hakaureje dernier carte d'identité ya Shikomori yaibali ujo aéroport yaje accompagner les passeports. Ça veut dire que hiyo tilongo ya leo zono weka uzofanyishiha shawanda wala wandika wazo ya ukane hamu ya hawate paniki le patiko harma diaspora wazinga mani watu ando harma hashashi na nuka nukatiyo hata zamu hada hu ngezi na unda harma wakati hamanda muna tafadhali sharia shamba ukana ikango pashiyo ngaona passport ya Shifaransa ngodo harmanti tu yao kadaudu halifa homkazi mjomba wangu salamu alaykum mtoto halifa kashaheri wa ikoni katijindo biho peu importe statut ya webala passport ya Shifaransa uhende wimilia comptoir ya Ethiopian Airlines we Faransa wetim Komori mim Komori bangu mshaka mrobo Shikomori gaba kubali hata 0 zone maizo bangu kamchona ka jao ils s'en foutent aux yeux de la loi wetim Komori yaba hata mimi ekatibali atende passport ya Shifaransa par exemple ekanga minio ngwajo haba kana wetim Komori yabo lazima na necessitishade unisao kana mim Komori necessitishade des pièces d'identité ya Shikomori godo armati tso ya haho ye visa certes ngojo irenga sur place chaque una ujo huenda urenge bia ale simple armati itso ya haho yabo lazima uone ces pièces d'identité kana asheba na modo armati itso ya hangu muda mwinti ya hangu wahubule uvira ikeya bili ngawe Faransa et ce jour là geda ya shili ya 45 jours homa halanika ondo wendao Komori présente pièce d'identité ya Shikomori kuja présenter pièce d'identité ya Shikomori sharia shamba kuna ujo upashia ikese ngaona passeport ya Shifaransa et ce jour là ngo mtini ma 45 jours ngojo upashia watina hata problem wende moroni wende walibe visa haufanye carte d'identité yao ujo ruro harmo ntika mwanzo ureje avec un billet aller-retour. Leonard tafadhali si wa Komori rilo harmwentini rilo harmwe mabangwe rilo harmwe miji rilo harmwe zezamana za he diaspora harmwentini walo na zezamana za he diaspora harmwentini karakar jahunda imakadare yao shano kwa mada zize jiri ritito jivuri za harmwe zerezosyo muna tahadhari babala shakutueleza eke yaho yeke yaho zabarua zilo haka amjokana ekawa huzia wamba kutupa shia shangwa hunikawe raisonnement chatonza utupa shia ndongo kadha hata kadha hata kadha hata kadha
ikayaho ila keitisa waneaho warupia wala ijo mkinisha wademrumra jina bala yazilo haka indwa jina itonde yao akasima sima komoria wa diaspora surtout sima ignora si urenda kabaniza ngo pia ngari jwao nabo ani kabatsima ignora waritende eshjouzi akakupashia ishotse deshjounizia eshjounizia tshjouzi mrajina parce que zinuro ika ongizo universel inumi konti ka ongizo universel ho traverse frontière certes ngabuntika woujwa urengeza warajute mbarongo wavunguza malizo Donald Trump yafanya ho shay aghlabu harma hizo zandishi hao ya ukana haringa wakomori wazilo jana watupashia ya aghlabu yohunde kabala sija sharia shilo bala ranzi hali jabu yauka zinu za jirijana zinu ndogo zilo aburangu hali mitsi wambia kana Décembre 2023 na kadamu za election za 2024 ti affronte kayo na mzi wa hangu wa shintinku dia wa shile cha haunde bahati abira ukana imana haunde kana raka jaka ya wasule aeroport haka oblige ya rejewe di honziane da irenge Goussainville ya ibadi hata ya JCDG ya jamnike pièce d'identité. Pourquoi? Parce que la passeport ya chifaranza habale bien aller-retour chez dépassé 45 jours. C'est en 2024. Léo, je ne vois pas le polémique on doit dire wajiti harara wajimenye les préparatifs ya misafara yao wajidanganye wakomoro na mjitayarishi mfanye misafara. Et d'ailleurs mitila waweshelezi abantu ya ukana haina bahanu mana mkomori yaliyo haina bahanu mana damu yaliyo ikawa mfaransa mkomori devons-nous comprendre qu'un Français ne peut partir aux Comores avec un billet de plus de 45 jours? Mzee June abo bese hujaba sainu kujaelewa hizo nahamba kujaelewa hizo nahamba ikawa Mfaransa sharia shihambia ukana ngodo armati ito ya ikawa Mfaransa Komorio tintia ngawa na billet aller-retour huwa suili homa siwani ngorengwe visa yao ngawa sous contrôle ikawa Mfaransa huwa suili moroni yabongo uzisiwa réservation je pense que voilà depuis harma comptoir et l'hôtel wa réserve ne shihube hawayo hata zefu uzibali yao ngorengwe zopia zojo uzisiwa shabanu ngasi harma yeka ya hatu siwa Komori wakomori wa Faransa esharia namna shahamba ikasa wasulikara u dépasser 45 jours ngwedo haruma entia ya ngodo harmanti icho yaho ngeanzao u présenter et pièce d'identité ya Shikomori ikakutina et pièce d'identité ya Shikomori yango juzi akakuroha ya wakati nga justificatif mzindwa jina zi demande wao ishihube hawo ihu ishirusha uhensi ihu izonda wafanye engondolo hada hubi ngodolama hamade namda kula koja ruzisiwa harma frontière ya hum wanama wa Komori junda harma ya Faransa na tafadhali nugu hamada zinu rijoka nga zjo sharma sha atashawish nugu hamada zijokana c'est simple abasa nbese na mbulu harma diaspora inu ngena pièce d'identité ya Shikomori nartafadhali. Et d'ailleurs c'est demandé haina wakati upashi yao haina wakati utraverse aux frontières yo exio kane haina pièce d'identité ani non ces pièces nécessaires za huruhu supashi lewe kasiwa Komoro winjini wa hatu sikarende harima mrabende winjini wa hatu siwa Komori sikarenda vacances harimati zindwa jina shay aglabu ya hatu winjini wa hatu idaima ya hatu si huenda Komori yabolewo ikanga bori juwao ya ukana si huenda Komori idaima hatu
il faut se munir de sa pièce d'identité. Yoke pese hatamba hindu. Uifanya haralishiwi diero. Ukane pièce d'identité yao. Utede huzingamania. Utede utabishiwi. Hujojama utale patikole mbobebe. Et polémique qui arme les réseaux sociaux, ou on doit danganya, ou on doit se para même des associations. Apparemment, il y a une association, en bas de Genetibalanda Ouvi, Harimwanza Waringe avocat, Manangwana ma avocat, Manangwana Wandwa Ora, quoi, de faire des pièces d'identité, Namwanza Wapachi en urgence, ou une massiwani. Hey! Namtafadha ali kubaliana ndio nzima soko more lo arma diaspora. Nyinyi madhamana mlone ze association. Nyinyi madhamana mlo arme ze group. Nyinyi madhamana mlo na maulama ou notable je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Namtafadha ali mwelezo wa Komoro. Yauka yemulona passport ya Shifaransa. Yulona passport ya Shifaransa. Et rouge bord République française. Et kangondo Komori au traverse frontière au kango bureau la Ethiopian Airlines bana mo comptoir. Pour eux, wetim Komori. Pour eux, wetim Komori. Usoni mwao wetim Komori. Eka huanika passport ya Shifaransa. Hokawajue kana wem Komori Mfaransa. Eka huwa kompani na pièce d'identité ya Shikomori. Ukatonga jokana wengi na nationalité mbili. Ina Shifaransa ngina Shikomori. Yo haki yao upashia onde armentia. Kwa na hutabisha. Sharia. Shihambia ukana ngoro armentia Faransa onde armenti. Ito ya haho. We Mkomori kuzola ni mbeba Mkomori ni mzaze Mkomori ho mjini ko nibo shaju we mna mji hawe notable rikubali sheka ngobiro bala we Mfaransa ikakuwa presente ya passport ya Shifaransa yabo ngudarmanti ya kijeni ninti ya kijeni yo sawa nanti za kijeni zindwa jina zamba ukana mjeni ujuharmentinu lazima ya rengebie ya aller-retour ikaise shida ya 45 jours yabo ngianzo presente pièce d'identité ya Shikomori Mkomori ikakuja presente hiyo abo hiyo formulaire indwa jina yabo hiyo qualité indwa jina ya msafara uifanya wao ne qualité indwa jina ya msafara hiyo ndio na formulaire zindwa jina zaka ingarutoja bani jerizeleze. Et quand les ou en France en Gwendo Komori, pour quelques jours, moins de 45 jours, avec un billet aller simple, par exemple, excusez-moi, Gwendo Komori avec un billet aller simple, na wem Komori présente pièce d'identité ya ou on est vani yon tsihangu, yon den tsihangu, amudo mwen tsihangu, wa hubuli ubiri. Le cas contraire ngwa jo huzie. Jo tizaleo, jo no gozilo ya mga sina maha ya waza. Kabotsoya nous dit ça, une question simple. Moi, je suis français, mais je n'ai pas la carte d'identité comorienne, alors je n'ai pas le droit. Pour moi, le visa, on peut le prendre. Oui, le visa, on le prend sur place. Chatouambia ukana. Et quand c'est chile 45 jours, hamay namna raonesiwa, wetim Komori, yo formulaire indwa jina, parce que amgodo harman rongo zindwa jina, yo démarche zindwa jina, formulaire zindwa jina, yikawo bese garjorengo wakati ondwa jazeleze. Shekawe Mkomori ngwanzo wende Komori, haweti Mkomori ngwanzo dwafanye moins de 45 jours, ngorengwe biye yaho, wende ho sur place, biye aller-retour, kango dwafanye moins de 45 jours. Wende sur place, urenge visa sur place, unjia toskujoka uroha ulibe visa ya wandu. Ekale we Mkomori, heledzine, ngwendo Komori, urenge biye aller simple, hu présente pièce hu présente passeport ya shimanga yabo kuchenda armanti yaho ngwajo huzi. Il faut urenge biye aller-retour. Et ce jour yaho est moins de 45 jours. C'est plus simple que ça. Chamblati réel.
harisi j'ai ma maison kana nyumba hata shika upresente pièce na renti masuala ya betizi hamada baishinga wana chateau Komoro tizamba baishinga wana chateau Komoro baishe wende dirige zenfizi lobo ikoju ikoni baishe wende mwenyele jiva ikoni baishe wende no chef du village wa ikoni chez yeux de la loi we présenter passeport ya shifaransa we mfaransa kana nyumba hata we mfaransa witi mkomori shoka utungeza uke mkomori deka upresenter pièce d'identité ya shikomori ndoka na baraka arhensi masuala uguguru amanda yao rielewe usahilifu wa hizo nambao sike wanesha tuweza nambao dabekati jiransenye ati uzisanua juao ti uzisanua metrizeo wanambi ya zimu demani na jao vanu jao nileze we mzungu kwa nzode Komoro doit plus de 45 jours yo formalité indwa jina izo démarches indwa jina ilo demande indwa jina ikaunga rjoro wakati vjeri reeleze sisi ngareelezao zekanda rozimu ekaya handani kurengebia ale simple udwarmati ito ya upresente pièce d'identité ya Shikomoro rijilimite harma sisi wa Komoro Siyo ranzo haraka ri evacuer e debainu wachijokawandu wajite harma lahulia wajizinga nyabasayinu wado joho waziga ranzo carte yo barwandu wazilwa kanga one carte d'identité yao kanga ona séjour ya moins de 45 jours nga ona bia aller retour kujupashia kuna uzilwa hata mbabahani jabu yaka wenji wa Komori wa usiku jana wakaupashia wonti pia nga watu présenter pièce d'identité yao wakatoka upashi ya Shikomori chaque nga on est bien aller retour nga on a séjour zilio moins de 45 jours wapashi ya pi chaque et quand c'est Chilia nga on a billet il y a aller retour il y a Chilia de 45 jours c'est là où tu vas présenter les pièces d'identité ya Shikomori ili ya uonesa ka we kweli ngodo harma ntia au peu importe namna joka ukaya wonge harma ntia quand on a bien aller simple ya lazima upresenter lazima upresente pièce d'identité ya Shikomori msika we mwenza harma ntia quand on a pièce d'identité ya Shikomori on a passeport ya Shikomori yakati mrudo derange baishe passeport ibiri ngo ndo pasha wenza hoka ngwendo harma ntia over hanu ika ode ze passeport zifanywa. Merci beaucoup Abdou Afan. Ritiji komplike riuzisa masuala ya joja ngebanu mfaransa mzungu piriri kudu anzoda fanya plus de 45 jours yo aferahe ngujoze formulaire namna zikufanywa ngujoze démarche namna zikudungwa habo hajiransenye pia ngujoze za bidia fa sinabo shito na ribakishi harmo usahilifu waze ngozimu re-evacuer le suala linu haukana ngamjuo ya ukawa hanurilio bana ya balozi watu wapapizwa telefone amunga mshirikata nga wajinga wa parachute Komori wa paraiho wanisodea bana ufanya jao yo mbabinga monsieur rahanja jirasenye comme je connais ma communauté amini okaze nongozo zifanishi yabo wapora telefoni ho wadeziwa hata hanongo ikao 1 zonongo zilu ya brangu hale zikufanyishia 2 izonongo ikao nchuwa na waudziro hauka wa Komoro walo Faransa wamzima haruma jana da tuparusa Komori na waka husi Komori no guhandani ukuhambirwa fanye carte d'identité ngeuro watu anza waifanya bongo wajoka na worenga visa neze visa wakorenga garjoka na wako fanya plus de 45 jours kama nge bia aller retour zonongo wazijua sha rtungwanza juste urjeban jerji nambo sheito yode mana bakana na rengele swala linu ho sahilifu wa rtijinambo zito tabanrongo ndaruba gawe na passeport ya shifaransa gawe na billet aller simple ganzo ukane pièce d'identité ya Shikomori we accompagne harme comptoir ya Ethiopian ngojo kubulia ubiri ya bilinga una passeport ya shifaransa gawe na billet aller retour et que ce jour ya Komori dépasse 45 jours ganzo accompagne pièce d'identité ya Shikomori wonesi kana wem Komori ufaransa ngorenodo haruma yentia ekayararo gaona passeport ya Shikomori wanzo upashi ukwatina hata droit ya huzia ngo ipresente ne titre de séjour yao haune visa ya hutia hunu wahubudi upashie wenza kwa masiwa
ritsi develope hau ritsi usema suala ikao kati yari husu abasainu yao de masuala yari husu abahainu ikawa sulara ma comptoir éthiopienne hu présenter juste des passeports ya Faransa ya hao yabo usonimao weti mkomori baishe ngorongo shikomori hamamba itambwe ngo vaize ngo zamba itambwe gawe notable ngo zitsinzo Paris na Komori ils s'en foutent wao mwangalia juste de nakaye wala wawanika de passport yao de mandu wayangalia uba baishe kutuja urungwa shizungu shao mwangalia passport yao kamba ke passport ni ya Faransa abo yu ya Faransa abo wen Faransa kabati namna ndo jina ya satena. Depuis longtemps, tous les Comoriens qui ont des passeports français doivent avoir obligatoirement la carte d'identité. Yone manambokana yebwana akafanya audio usiku jana akaanza zingamanye uandikao moralement au ma faible naongo en plein préparatif ya msafara basai. Vous imaginez yembupa shondaini wanahe par exemple wanawane wanaopia raka wati afanya pièce d'identité hashie audio hili moralement katushinda ya discerne hashie audio hili. Vous imaginez impact ya juka ihunda haruma wakati kangu preparo msafara wahe harongo ikao wakati wende afanye zila 45 jours sangu wende afanye 30 jours ou 29 jours ou 25 jours ya jeza. Vous imaginez moralement et namna ya joka perturbé et namna ya joka danganyia harima e periodia ya harima wakati unu ya tayarisha msafara wa. Vous vous rendez compte? Soyons un peu de narkema vama na babi harima ze réseaux sociaux narkema vama na harima ze groupe za hatu haina mbupashio ekazi lo aeroport yekai yahe tisa wanehe ze kazi ndo jina ekazi lo bahasi babu e passeport yahe ingyo na moins de 6 mois gejom kinisha kwa jambro jina ya zilwa bahasi babu ngena problème ndo jina haina mvu ye uzilwa he problème ya kekiri haruma plus de 200 voyageurs wa pashiao yundi akana wa komoro bala ngwa par exemple la moitié ngwa au 100 haungwa au 150 ikangwa sojoka uzilwa pia hakanzima ba yafanya audio ila jokati jibi wange haeleza yeka yatongeza emrwa ya zilwa tupashia eshatongeza ya zilwa hindi ili hainam shato generalize halafu wa komoro wengi bao wakubali yaukana wezo kweli abo na generalize basi watali patiko ilo lizinga manya wantu mgono watukupara matelefoni wala parahula banu ejodunga wazali wa serikali azali kwa tante ma je viens wende yabo uofati uwa oui je les adungabo parce que je les abishi hao hawakatika uzono za mafiti umnanongo mtiti zonongo zili yu shusharia shilo aeroport gasina maha ya waza sasa maha kume ngendao chale huyu ndane bahati mbi il tombe sur quelqu'un ikao tsamba kai irresponsable sha mrikao hakao ignore sharia katujua yakazilano weka zifanyishi hao zinanoka zoka aeroport ikangorongo zisio pièce d'identité yao kango armenti ya Komoro zano weka zoka shabon mala sa shadi. Abonge harmal swala hilo arma swala hilo kale ukarjakana ngozi nchi za hamba ya tukanza juste jeritowe ambiguité hiyo rejeri rahatse reje rambe izo ikao ngozifanyisha wa aeroport haina ujoshinda naeleze wanza wapashie hao mpartage video siwenge amfikiri ngejo saidia wandu afikiri ngejo saidia wandu wenji ikao ngo en plein préparatif ya misafara ya hao wende homa siwani sijaba norjari jizingamanya hanongo ikao ngari jowe ka izongo zikufanyishiha
haina mndu yatsahe pièce d'identité yahe baishe ibiri shango do harmansi yaho. Je répète bien, pièce d'identité yaho iye passport yaho kangu pashiliwe passport yaho baishe ibiri kwana ujua huzia haukangu endo harmansi yaho hula e passport ifanyi wao ikawa huzia yabongo warwari yawe sharia ikawa huzia yabo kwa tulunga e sharia. Par contre ya shifaransa besibala ndi ambaka na monde 6 mois kuna ujua pashilia hiyo sheya shikomori baishe ibiri ngojojo hui presente kangu pashilio hiyo wenza hula wendewe renuvele almuradika kuna kuja renuvele hula jomkinisha wahuzie kakurudwa waruha hiyo yabo wehenda ngodo renuvele e carte d'identité baishe ibiri yo de pièces d'identité yaho ibiri ngojojo hui presente upashilie hiyo ikawa haraya awogurwa hitwa watu mwanza wakufufulie na tutafa zeno wazinyangu shabansi wakomori lwar mwensinu wallahi billahi tojiranda wastarabu hata ngarto huja wasi reja rejizingamanya hunu rejitar ma polemiki hunu rejitar ma particular nrabo la mafiti hunu bahe rejizingamanya wanu. Et d'ailleurs haina mbufanya msafara ya kistaarabu haina mbupashio baisha hiyo ndi hazi yao ya upashia shaina wakati mdu ya traverser frontiere kabla ya ufanya msafara wao kabla urenge vie yomdu jiransenye hangalia ebane shitao hinda mwensinu ebane zabadili hinde kisharia ebane ces pièces nécessaires za obligatoires za wabidinzi présentar mais frontiere ngaminizo ngizo bana izo fanyisha 15 jours au un mois avant ufanya msafara. Justement, je profite de cette occasion. Hamado Rako Jouan de l'aéroport Balanganda Wapashi. On doit passer des passeports zao balangi ils ont moins de 6 mois. Et quand on fait rentrer les passeports ils ont moins de 6 mois. Qu'on a joué roha. Badi kanga wendo harma espace Schengen. Haongo do harma ti kao ngona mkataba wona nti ya Faransa yo kana beshi ngona moins de 6 mois. Tu peux y aller harma ti yo pas de problème. Shanga bonsi kao amade komori ke passeport yangu na moins de 6 mois Ethiopian arme comptoir kwa na kubugia upashi ngabo wandu wakoba kisha hata wasilo aeroport izoka ikauriziesh wasilo aeroport wasawa njihar mrondo wasilo arme comptoir au comptoir ndo ko wambia kabane passeport yangu ngona moins de 6 mois. Est-ce que vous vous rendez compte wa komori haina mahaze kaizo zoji présente nous rabahati nga bakoni para na babanti du aéroport ya passer passeport en moins de 6 mois ngala la hakika ya bundu kutoka ufanya 19h au 18h wajawanjihar mrondo wafanya wasilibo kontoran be passeport ya hongo na mwa wallahi yo zote ndrabo zonro ka usuziashi handa bo passeport yangu na moins de 6 mois kuna ujo pashi benisa bala bija sonde passeport ngem on ramada wao mruambia no wende yone ndo kwa dani mnako hi prepare kama ngojo kwa pashia mwangalie passport est-ce que e passport yangu njo ngejoka uniruhusu ni pashia e passport yangu kaijabira e passport yangu ngiona za conditions za ukani ni traverse frontières. Je les ai préparatifs kwa rango wakati wa sawa training ya kangondo komori le mois de juillet ranzo wakati wa training ya kangondo komori mois de juillet bala msafari sawa andisa shaswa komori tidelilu wallahi alazim ngabo famille wakoka lili wadunga na enfami mbaba mzazi na wana wararu wajo aeroport ka upashi wajaji rende compte kabale passeport ya mbaba miaho wana wararu walangizo na moins de 6 mois kwa naka ujo upashi. Vous vous rendez compte zo valizi ngabi motsimbi lindaro nensano ndadaru fukare 8 shenda 10 na mweja 12 kwenda 14 15 zo valizi 15 plus les trotteurs waka oblige warenge l'hôtel wabakishe pare hata le lendemain on doit faire passeport provisoire à ambassade
esa la udonga leo siku wa jobu ha place wa baizi na yode ndo kwa ndano kabidike wangali ya ranzi des passport sha azafanishi leo waje polemiki ya ndrabo ya mafiti zungulu yao ya kambo kanaka ujopashia bahari ganzo mdarange pièce d'identité yono go ilio rangu hale kuna ujopasha wende Komoro mwamilo kan henro ndo Komoro afanye pièce d'identité ya Komoro ngabo ya ukanaka go do harmanti icho ya hako Après, et quand vous passez le passeport français, vous avez demandé si tu as kuja présenter pièce d'identité ya Komoro. Ya boka ukubaliwa za conditions ziki réunies, vous présentez pièce d'identité ya Komoro, ou boulot ouvir. Et quand vous avez bien aller simple, vous avez bien aller retour, ils s'en foutent. Mais au moins vous présentez pièce d'identité ya Komoro. Et quand il y a moins de 45 jours, et ce jour ya Moroni, il y a moins de 45 jours, vous présentez pièce d'identité ya Mwanzonde, vous présentez président, au bêche que vous présente. Chaque séjour, il y a moins de 45 jours. Vous n'avez pas chia, vous n'avez pas chia. Que séjour, il y a moins de 45 jours. Et quand c'est dépassé 45 jours et séjour, il y a un ça pièce d'identité à Komoro. Il y confirme que na vanu mimi ngamdo Faransa, il y a un ngamdo Komoro, il y a un Abonge, sikawanza, juste une aborde sujet, rirenge ho usahilifu hayo ho wangu wa hayo retijikomplike zitwa hauregeza hamara ya mwisho audio isirkule wa harmoze rezo sociaux na mtafadhali baila kaitu concerne wa Komori pia wanza wapashie ete ilaka ya mdu mzima yende ya hunda na ajali aeroport ya uzisiwa pièce d'identité ya Komori ya zilo ya tupashie no winji ukamdu ya zilo kakapashia bika ngawe na bie ale simple présenter passeport ya Faransa wanzo de Komori ngwa huzisawe pièce d'identité ili wahubulie uvire shusharia shuli yabo sina maha ya wazi ike yabidi wanzo de Komori ngawe na passeport ya Faransa liwa présenter ngawe na séjour ya Chili ya 45 jours ngawe na pièce d'identité ya Komori wajobulio upashi et que ce jour-là il dépasse les 45 jours wa huzisa pièce d'identité ya Komoro et kakutinio ya kwa tubulio upashi et que yararu kanga una passeport ya Komoro huwa sulibal baishe ibiri kwa tina dro ya kuzi ya hoka ngwendo harmenti ya u présente et ce jour ya Faransa upashilie e passeport ya Komoro wende humasiwa linusu alaikao ngilo jangu ngilo nusahili fuha wasakari li polemique wasakari wanrua jirende wastarab wasakari wanrua jirende hauka linusu alaikao ngilo wanu ranzia lirumishi hao chaléo y tombe sur quelqu'un ikao ngamfikiri c'est juste pour faire le buzz au juste pour que wanrua bekana waidhamana wimruka wakanza pashia kanza bahizi buzonu sai zonu wikao haina mrazilo wa aeroport wongenesha mzia ngena yekaya haina mndu ngenekaya hekazilo wa aeroport sio Komoro na rento starabu bekarwa suliher wasibala haruwa suli marinyan ngari pashia ngarenda Komori hutoa passport ya Faransa yabo wetim Komori ngojo kanotable ngojo rongwe shidwanti shambe trambwe ngojo badele dzina la mbe trambwe ngojo ka haina statut joko itsa Komori ngojo kanyo sheka wasulibala kujaone sa stishale yone sakana wem Komori yabo wetim Komori jusqu'à preuve de contraire ngojo considéro ka wem Faransa hauka yo des pièces d'identité ouais présente ngojo bulo pa chier parce que e visa ya huajeni ngairengo sur place ngojo bulo pashi shauka bulo pashi ngianza weekend yengaona ye bien aller retour et séjour yao ngio moins de 45 jours à Moroni ngojo bulo pashi et quand c'est dépassé 45 jours nongo anzonde wabakishe ntsiku zinji nowe mjeni weti Komori iyo formulaire ndwa jina izo conditions ndwa jina izo démarches ndwa jina ye mndu yako uzifanya hata ngeja fanya omsafara Cheka wem Komori wanzo profiter périodino na mwa shughuli 15 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Il n'y a pas de problème. Quand il doit pas chia, sans pièce d'identité à Komori, ou elle est sur place,
soit undalibe visa usikujuko pashia, soit uende wafanye carte d'identité sur place uonese kama Mkomoro usikujuko pashia. Ikanga one passeport ya Shifaransa kutine pièce d'identité yao et visa yao ngyo mjuma 45 jours kuna ubulwa traverse frontière Éthiopienne ou watu huzia bala ma comptoir représenter pièce d'identité ya Shikomoro basi zotiza leo zotiza wakati azali alo rais zotiza wakati kilili alo rais shayo ranzi wakati ze passeport biometrique zanjia ranzi wakati wa rais sombi atajunda basaini les hizo zilio en vigueur atajunda leo walona hutajifi ya kwangwa wone aglabu ya urenga de billets aller simple wenda kama siwani wao wenjo hao présenter ces pièces d'identité zao za Shikomoro Ethiopian kwa sina tunumzi akawo mnondo armanti yahe kwa johuzia eka kutu presente yakana kutina shade onesa kwa evidence ya yewe mjeni ngo armanti ya wandu sans billet aller sans un billet aller retour changona aller simple fournissait tous les justificatifs zi permettaient onesa ka ngo armanti zono wekao zifanyishi hazianti ya ekao sharia shiga abantu ngabontikao wa ani sharia universelle shanga bontikao hama Donald Trump haenjeza habunguza harekebisha shay aghlabu ze kanuni ezinji zibakisha harmo mshinzi ngaramba wakana riele wa yakana usonimwa e diaspora ya hatu sina wanduka urishidi sina nweka usiujo hamba wandu warishidi sina nuka usiujo heleza izori juao ili riwanise ridunge umujitama ridunge namna zenugo zenda bishafunza rahia banu leo rizambao ili wandu warohe armele polémique warohe armele pachiko ikambulo armele réseaux sociaux ranzilo sikwa jana apparemment milioni na kaushe audio aux environs de 15 heures on a kaushe audio abonge tukanza nifanye video yenu wandu warohe armele polémique linu les particulines et walona umsafara wajiconcentre ni msafara ya hao mtafadhali mtundike passport zangu kazjabir haukatina mwendo simo hauka soro kukauzo ujiri bobolt wallah billah tujodo aeroport wa para ambassadeur hula wa para benisa hula bana passport yangu hivi amjoka ufanya banunga mwa aeroport yabo nifanye kabanza ufanye kaudo aeroport 19h hamwe passport hivi yabo kabati nongo yabo towe telefone wangale loteli lo karibu yawe lo mwenshare wenza hondwa lale attention abidi ndo ambassadeur doit être passeport provisoire jo permettre ou traverser frontière ba kabati shawiri la sabo tena kabati shawiri la sa na hizo zo jiri hawinji haina maha wallah haina maha de cas pareil il se présente haina maha abongena tafadhali hanzanzia wananya Serge Mundao harima ze réseaux sociaux Mundao mlona dhamana haukasikastina ze dhamana hizo mlona ze dhamana harima mazama ya miji harima ya Faransa mlona ze dhamana za baadhi ya mikoonti ya Shikomori hunu tafadhali rudo shinda rangazi dhamana za hatu haina ndo uramba au rudo kasuri kana ezan gozinu kazina uta polémique harima communauté hatu harima wakati mahsusu amanda waano ka wandu pia wa Komoro wajipanga basainu wasiaho masiwana basanu haina mde concentration ya basainu go prepare msafara wahe wendo masiwani ubire hawondo ikale urja rajouter polémique amanda yenu rejwa kana kaiti na lieu d'être wandu wajawi rajouter bansena wandu wardo tsena wandu danganye wandu wasawajipanga mezi ya wazi wafanya msafara wasoma siwani wadutsa hamu wepara wetunda ebandrishi harongo ikao kazitina hata mrai harumuri suala lini serikali ya Komoro kwa tina hata ndongo wazifanya kwa tina hata ndongo zarengwa kabati hata ndongo za hamba haruma piece d'identité ya kamria pashia hamra tsapa yati pashia sindongo ziloba nuranzi hale mahia waza ondokana baraka yuhama dele suala la dawini la inrap tanwa pashiao wadi warenge attestation onesawe déclaration ya zindu wabadi ya harumwe valizi shahula washiti harumwe valizi wakati ya jaifanya polémique na ilando ngo ilio balarangu hale nga wandu kufanya nga wandu kufanya sha
ngabanu kawenda wafanya ukau watoja wa ila douane wajawa wazia omwe ngwaona declaration woneseka inti declare na bayano ni bali yao ngabanu kawo kwa bali ya la douane wa bulia wabi ani wazino ngweka ngeso komoretwani sa omo kabla fudofanya audio za polemique za pati ko amanda lino do jiransenyere juwaranzi ezen wozinu kweli ezen wozinu rabu ezen wozo fanyisha wozo kesfanyishi ngamfikiri karjajo waswili ovanda waswili shafikiri besema na manara waswili banu ndizo manara waswili banu c'est que voilà si wakomor hena mri wanza ke midi handani na mbeze nongo midi handani na fanyisa nongo hein j'ai vu c'est moi qui ai vu en premier. C'est moi qui ai entendu en premier. Ani, sans eke, halafu kama timbuko contrôler ranzi ku imaginer yesu tiaze nongo yafanya au si tiaze nongo yambao chason tipia si on rulo amantini si wastara si hanza eke na nongo garzi jua garzi maîtriser. Abongia tampaka dabo mbushirani bituma si même partager la vidéo, parlez-en aux familles, aux gens, à tout le monde qui souhaite se déplacer. Quand vous allez à la position avant, il y a un Faransa, il y a un plus de 45 jours. Na wotin comment il y a besoin de pièce d'identité. Nous Faransa, on a fait plus de 45 jours. Harmanti, ito yahe, ils ont formulaire zinro jina, yikao, yeuzirenga, gabo conditions zinro jina za reservewa o wandu wao. Sisi nga sarme condition yahe ma franco comorien wanzao wende Komori haruma periode déterminée hao wanza wende Komori kwa tujo sikuwajuka urejei na bongo wazungu wa Komori ezo wabidi wafanye ndazi rizeleza hata mpaka ndabo ribushirani mitimari masiku mema arjona na tena haruma sujet ya sa tena wa ala barakatillah.